Талгарбек уюштурган экен деп. Мага эмилген Узакбаев. Депутаттар договорда чуркап Талгарбек менен ким өкөтөт? Узакбаев өкөтөт. Gereksiz. Böyle Konstitutsiyaga to'g'ri kelsin diye. Erta şaylov olsun degan oy etdi. Ana qo'l qo'yib qo'ydi. Bo'ldi. Досрочно либерализмге Менин фамилиям досрочный выборы. Kol koybosa bol koy, koygula dedi. Bir aytıldı mı açıkçası aytayım. имтиханын Uzakbay. Kol koybosa bol koy, koyuşular gerek de aytıldı. Talları bekliyor ayardadı. Bu talları bekliyor, taşırması dedi. Ekolo Talgarбек. Koldoq bersen geldi. Arap verdi okudu. Bizim siyasi yetekçilikten malum adamlar var mı dedi. Vallahi dedi. Benim özüm öyle çıkmak dedi. Söz siyasi yetekçilikte oldu. Талгарбеков, он меня попросил, мы готовим обращение к президенту, чтобы президент провел новые выборы и чтобы он сидел еще 2 срока, то есть по 5 лет, 10 лет. Примерно 7 или 8 fevralda Emre Uzakbayev telefon çaldı. Çıra koyuyorsun ben gelecektim dedi. Tekst bilen tanıştım. Ana bunun ne gereği var dep suradım. Surasam uşunu surandı, sizge kol koydurup jatan, ben bularında kol koyup berdi, kol koyup berseniz dedi. Sıntıkidin azı gereği yok, ölügü jakşı. Desem tekstin aktoru başka, men prosto sizge kol koydurup apat berem, замечание aytardı. Mamile var. Men çalmadım telefon. Buna Talgarбек özü çıkılı dedi. Ulan, ne kadar desem aytdı. Eman özü çok söz bileti dedi. Uyuştursa, yaratıyorsa. Alırsa, uşağın bile tutsa uçuk etmedi. Görgende yok, bilgende yok. мен не эки башым бар да бир башым бар dedi. Жол жак менен макулдашты. Мен туруп кетсем мени жаман көрүп айтып да сен эмне эки досту колдобойсуңбу dedi. Действительно басым жасады. Талгарбеков. Tek olur. Senin masalların türevası gel dedi. Картуга dedi. Миллиарды. Давайте попросим президента СГО, чтобы провели досрочные выборы. Болды, я подписал. Ана много рекшіге қол қойдырып қой деді, таныған бұл. Мен де қол қойдырып қойдым. Соны мойным аламын. Бек болатын. Ясно. Он был будущий. Эмир Узакбаевда водитель болуп иштейм. 10 февралда Турдубек Мамбетов деген досу келди. Досу келип бир папка берди. Ушуну жогорку кеңешке таштап койгула деп. Андан чыгып жогорку кеңешке барып катты таштадым. Картуга деген билер. Тоғонбек Диханбаев менен Шансбек Медетбек Пажол сөйлегенде алар президент Садыр Жапаровду колдогон адамдар. Мен кайгер тарастан Демирге көтөрдүм. Сөйлегенде талаш тартыштын чыга баштаганы себеп болду.